рӯзатон бахайр бошад бинандагони меҳрубон. сархати рӯйдодҳост манзуратон аз студияи марказии радиои Озодӣ. имрӯз 18 май дар бораи мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Чин мегӯем. Москва таҳдид кардааст ки рӯй гардонидан аз Русияву тамоил ба ғарб барои кишварҳои Осиёи марказӣ нархи гарон хоҳад дошт. талаби баргардонидани Абдуллои Шамсиддин аз Тоҷикистон ба Олмон боздошти зане ки 9 мардро олуда ба виҷ кардааст ва ҳам ҷузъиёти нақшаи бунёди нахустин метро дар Душанбе. субҳи имрӯз дар ҳошияи мулоқоти сарони Чин ва кишварҳои Осиёи марказӣ дидори президенти Чин Си Ҷинпин бо Эмомалӣ Раҳмон президенти Тоҷикистон баргузор шуд. ба навиштаи агентии расмии Синхуа раҳбари Чин Си Ҷинпин дар ин суҳбат ишора кард ки равобити ду кишвар аз замони барқарор намудани муносибати дипломатӣ ба як ҳамкории стратегии фарогир табдил ёфтаву бахусус дар 4 соли гузашта рушд кардааст. барои аввалин бор дар Чин дидори рӯбарӯи раҳбари ин кишвар бо сарони 5 давлати Осиёи марказӣ баргузор мешавад ки дар он талош барои танзими равобити қавитар дар пешурӯи бад шудани муносибати Пекин бо мамолики ғарбӣ сурат мегирад. мулоқоти дурӯзаи раҳбарони Чин ва президентҳои кишварҳои минтақа дар шаҳри Сиан имрӯз оғоз ёфт. ҷо ёдоварист ки рӯзи шанбе дар Ҷопон мулоқоти сарони 7 кишвари саноатии олам маъруф бо номи G7 доир мешавад ки яке аз мавзӯи калидии он мубориза ба афзоиши саросарии нуфузи Чин мебошад. дар зимн Мария Захарова намояндаи расмии вазорати корҳои хориҷии Русия мегӯяд кишварҳои Осиёи марказӣ медонанд ки қатъи равобит бо Русия назар ба таҳримҳои дуввум дараҷаи ғарб таъсири манфӣ хоҳад дошт. ӯ дар ин бора рӯзи чоршанбе зимни нишасти хабарӣ баён дошта афзудааст: мо мутмаинем ин кишварҳо хуб медонанд ки на ғарб ва на ягон каси дигар зарареро ки аз ба таври сунъӣ маҳдуд кардани робитаҳо бо кишвари мо расонида мешавад ҷуброн карда наметавонанд. рӯзи 16 май Михаил Галузин ҷонишини вазири корҳои хориҷии Русия гуфта буд эҳтимоли пайвастани кишварҳои Осиёи марказӣ ба таҳримҳо алайҳи Русия зиёд аст. ӯ афзуд баъзе аз кишварҳои Осиёи марказӣ масъулият тарсида омоданд то ба чораҳои маҳдудкунандаи ғарб пайравӣ кунанд, вале ба иддаои Захарова он кишварҳои минтақа ки таҳримҳои ғарбиро риоя мекунанд зарари бештар хоҳанд дид. чанде аз фаъолон бори дигар аз мақомоти Олмон хостанд ки Абдуллои Шамсиддинро аз Тоҷикистон ба ин кишвари аврупоӣ баргардонанд. паноҳҷӯи пешин ва писари узви ҳизбӣ дар Тоҷикистон Мамнӯи Наҳзати Исломӣ Шамсиддини Саид моҳи январи имсол аз Олмон ронда ва дар Душанбе дастгиру зиндонӣ шуд. таҷаммӯъ бо талаби раҳоӣ ва баргардонидани ӯ ба Олмон рӯзи 17 май дар назди маҷлиси Дюсселдорф баргузор гардид. дар он баъзе аз ҳамкорони пешини Абдуллои Шамсиддин, падараш, фаъолони тоҷик ва чанде аз ҳомиёни ҳуқуқ иштирок карданд. созмони дидбони ҳуқуқи башар ва ё Human Rights Watch дар охири моҳи марти имсол хабар дод ки додгоҳи дар Душанбе Абдуллои Шамсиддинро ба 7 сол зиндон маҳкум кард. мақомоти Тоҷикистон ҳанӯз дар ин бора хабар надоданд, вале дидбони ҳуқуқи башар гуфт Абдуллои Шамсиддин ба даъвати оммавӣ барои бо зур тағйир додани сохти конститутсионии Тоҷикистон гунаҳгор шудааст. дар Кӯлоб ки бештари нақлиёти ҷамъиятиаш тангин аст, ҳоло аз номи шаҳрдор 6 автобус ворид шудааст. ин автобусҳо аллакай баробар омада дар хатсайрҳои дур ҳам хидматрасонӣ мекунанд. мақомот мегӯянд ҳадаф аз роҳандозии кори автобусҳо ва ҷорӣ намудани хатсайрҳои нав поин овардани нархи роҳгиро будааст. бинандагони азиз, тафсилоти бештарро дар як гузорише дар барномаи Ахбори Озодӣ баъди 4 соат тақдиматон мекунем. вазорати маорифи Тоҷикистон дар вокуниш ба матлаби Радиои Озодӣ вуҷуди мушкил дар мактаби деҳаи Ёси Ваҳдатро тасдиқ кардааст, вале гуфтааст бинобар сабаби кам будани шумораи хонандагон дар ин деҳ мактаби нав сохта намешавад. рӯзи 13 май Радиои Озодӣ аз вазъи мактаби рақами 102 деҳаи Ёси шаҳри Ваҳдат гузориш дод ки дар он 14 хонандаи аз 7 то 10 сола дар як сим дарс мехонанд. наврасони ин деҳ то 2 соли пеш дар хонаи як сокини маҳаллӣ таълим мегирифтанд. сипас сокинон бо сармояи худ мактабе сохтанд ки 2 симхона дорад. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон 3 рӯз баъд аз вокуниш ба матлаби Радиои Озодӣ гуфт ки хонандагон дар мактаби Ёс аз рӯи барномаи хоси мактабҳои камнуфус таълим мегиранд ва ҳоло зарурате ба сохтани бинои нави мактаб нест. бояд гуфт ки дар Тоҷикистон дар аксар деҳоте ки аҳолӣ кам доранд ё мактаб вуҷуд надорад ва ё наврасон барои таҳсил ба деҳоти ҳамсоя мераванд.
در شمال تاجیکستان زنی را دستگیر کردند که به قصداً سرایت نمودن مردم به ویروس نارسایی مسئولیت بدن و ویچ متهم می شود. رئیست وزارت کارهای داخلی ولایت سوق در نشر نوبتی تلویزیونیش از بازداشت شده ساکن 52 ساله نویه بوبوجان غفوروف نام برده است که نوبسته به آگاه بودنش از بیماری با 9 مرد 30 سالشان گوناگون رابطه جنسی داشته است. مردانی که بعد علاقه با گمانبر زیر خطر مبتلا شدند به ویروس قرار گرفتند از شهر بوستون و نویه بوبوجان غفوروف بودند. حالا بر ضد بازداشت شده بر اساس ماده 125 کودکس جنایی یعنی آگاهانه سرایت کردن به ویسپید پرونده باز کردند. نظر او به اتهامی که در نسبتش اعلام شده است معلوم نیست. این بند قانون از 2 تا 10 سال زندان را پیش بینی میکند. دادگاه‌های تاجیکستان زود حکم زنانی را اعلام میکنند که به قبل آنها مردان را دیده و دانسته به ویچ آلوده کردند. پلیس شهر کونی بادام در ماه مارت امسال زنی را با چنین اتهام بازداشت کرد. به گفته مقامات این زن میدونست که مبتلای ویچ است ولی به تن فروشی مشغول بود. در دوشنبه بنیاد متروی روی زمینی را به نقشه گرفتند که 10 کیلومتر مسافت خواهد داشت. رحیم بابازاده معاون یکم وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با روزنامه صدای مردم گفته است متروی مذکور از دروازه جنوبی تا بینای سیرک دولتی حرکت خواهد کرد. درباره مهلت شروع و اتمام کارهای ساختمان مترو و هم مبلغ مصرفی اون چیزی گفته نشده است ولی به قول این منصبدار تاجیک عاید ساختمان مترو درخواست مالیوی به وزارت اقتصاد و مالیه جمهوری کره درخواست فرستاده شده. ماه مارت سال گذشته در این زمینه یادداشت تفاهم نیز به امضا رسیده است. تا کنون از کشورهای آسیای مرکزی توشکند و شهر الماتا دارای مترو می باشند. دوستان مهربان اکنون درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان برایتان معلومات میدیم. چند روز اخیر قرب روبل روسی در کشور رو به پایین روی دارد. امروز 18 می بانک ملی 1000 روبل روسی را به حد 134 سومانی و 50 درهم مقرر کرده است، در حالی که دیروز 136 سومانی و یک هفته پیش از آن 140 سومانی بالا بود. $1 10 سومانی و 91 درهم و 1 یورو 11 سومانی و 82 درهم تعیین شده است. اما هنگام خرید و فروش در بانک‌های تجارتی این رقم ها میتواند البته فرق کنند. دوستان مهربان سپاس که ما رو تماشا کردید. 4 ساعت بعد اخبار آزادی تقدیمتون می شود. تا دیدار نوبتی خود را احتیاط کنید.